Ngikubelele mbukele emsakato wakho Eswatini TV. Thembinkhosi Mbuyisa mbukeli sohlelweni Litsini Libandla. Mbukeli sikhulumisa indzaba ke LIPHASIKA. Sibuya ku umkhosi weLIPHASIKA mbukeli bekumnanzi kunjeya. Phindze siyaqhubeka nje nayo mbukele. Ehlelweni ke mbukeli sibana abafundisi nebandla abaqeqeshele ngendzaba tetenkholo. Sitibuke nje mbukeli ukuthi ngabe liBhayibheli lithini lona. Sabuya yona ke indzaba yeLIPHASIKA nginabo abafundisi lebenginabo evikini leliphelile. Siyayiqhubekisa nje mbukeli soloko abafundisi bayasichazela ukuthi ingabe nasikhuluma ngalo LIPHASIKA suke sikhuluma ngani. Ngiyakholwa mbukeli ukuthi ulapho ekhaya ulapho la usibukela khona mbukeli uyasitakala kakhulu ngalesikhuluma ko emsakatweni. Angiphindze futhi ngivusele kubantu abadala ngivusele Rev N.B egameni la Jesu. Siyabonga Mbuyisa sivusele babukele emakhaya. Siyabonga ukuthi sesibuya kulomkhosi la uNkulunkulu asithile sihamba kahle siyakholwa ukuthi lebazala bavuselelekile. Egameni lika Jesu. Ngabukelekile ngumfundisi lona ngiRev S.D Mavuso usuka lapha ebandleni lase Ethiopian Holy Baptist Church in Zion izikhova izimncina lapha eGebeni. Ngosiyami ngivusele na Rev N.B Maseko usuka lapha ebandleni lase Mbabane AEC kaBoyisa ngivusele ngicamani. Siyavusela kakhulu Mbuyisa sivusele nebabukeli emakhaya. Siyathokoza kwinzitho lethuba lekuthi kube khona isingakusho. Yawo ngosiyami. Siyabonga kakhulu azivele singene kuyo babe indzaba yeLIPHASIKA. iLIPHASIKA ke indzaba lemnanzi kakhulu lena ngivile evikini leliphelile ukuthi kufune sidle ngeLIPHASIKA kusetshenzwa nje lokudla manje uthe babe kufune singadleli ekusutha. Ngidle ekhaya. Babe ngicela ukubuta nje mfundisi wami ukuthi ingabe ke LIPHASIKA kufanele lithathe ngakhi emalanga babe. Esikubanga LIPHASIKA. Siyabonga Mbuyisa. Kahle kahle funa LIPHASIKA lithathe ilanga linye njalo nje namhlangana. Njalo nje namhlangana lelo langa lelo LIPHASIKA lento. LIPHASIKA lethu lelo. Manje nase ngiliphinzelela mina kwanze ukuthi sengiyaliphinza nangakusasa. Ngaphandle nangabe kuthiwani namuhla belihlangene nawo kusasa ngoba vele ekhathi nahlangana nje LIPHASIKA funa bekhona. Ngiyabonga kakhulu. Ngicabanga nangabe behlangana iviki lonke. Mhlawumbe LIPHASIKA bekhona iviki lonke. Sho singafanga lo. Lapha sekubulazi. Ngiyacela Jesu. Ngiyacela mfundisi wami lokuthi usichazele nawe babe ngekwathi kwakho ukuthi ngabe LIPHASIKA ufuna ithathe ngakho emalanga naseligubha sibazalwane. Yes siyabonga kakhulu nje basashito umfundisi lapha. Nasibila lemuva maJuda abethathe emalanga lasiphohlongo. Okay. Unesizathu ke saloko but sine vele ilanga elikhulu kithi. Lelanga lesihlanu lekufa kwenkosi yethu Jesu Kristu. Cishe ngilelo langa vele liphathele LIPHASIKA kakhulu. Lekufuna vele ngalilanga lelo vele kudliwe. Sikhumbule. Sidla yini mfundisi sidla inyama ngalilanga lelo ma lelanga lelo senda lisakramenti. Sakramenti ke lento wangibo bonke abantu abakholwako. Ukuthi sithole lesidlo senkosi. Sihlanganyele kulesidlo basihole bafundisi. Mfundisi wami ngosiyami babe Mavuso ingabeke indlela lesidla ngayo LIPHASIKA babe kumele ukuthi uyishintshe yini ukuthi okay kulomnyaka silidle kanjena noma kuleli viki silidle kanje nasihlangana le viki letako hayi asidle kanjena futhi. Asibonge Mbuyisa. Kufanele ingashintshe. Ngoba leyo kumiswe nguJesu. Ngova kahle baba. So sihamba vele etinyathelo takhe. Noma ngabe silidla namuhla siphinde sadlana kusasa. Kube into yini? Same thing lesendidona. Amen. Ninga decide kusasa kusiphakela kudla. Ngoba lasidla leLIPHASIKA vele kudliwa lapha nje kunathwa liwayini. Lelimele ingadi kaJesu. Ngova kahle baba. Bese kubangilesinkwa lesinganambiliso lesimela umtimba waJesu. Ngova kahle. So ke kude lo ngakushintsha vele. Kwendwa lokho sidla sinkwa lesingumtimba sinathe iwayini lengadi. Ngiyabonga ngicabanga ngiyacela babe ukuthi nawe uyilobole babe la ekushintshe nengashintshe ekudleni isidlo senkosi. Siyabonga kakhulu Mbuyisa vele ngalokuthi ngumkhosi loconzile. Kude ezathe ukushintsha ngoba sisolo sifuna ukubuyisela le meaning ukuthi isho ukuthini so kude ezathe ukushintsha vele nesidingo sekushintsha kude. Funa si maintain ukuthi umkhosi wani
sichube ngayo indlela ufuna sichube ngayo iminyaka noma ilanga silangana singena lesi. Na siyabonga kakhulu mfundisi wami. Mfundisi nasigubha umkhosi weLiphasika. Kunalanga nali lekuthiwa Good Friday. Lelanga leli sisuke sikhuluma ngani nasikhuluma ngaGood Friday. Asibonge nasikhuluma Good Friday sisuke sikhuluma ngekubuyiselwa kwaNkulunkulu kubantu. Okay. Nebudlelwane. Ngoba Jesu lana wabuyisela thina uNkulunkulu. Ngoba thina sasesicabene naNkulunkulu. Ngekulevulanga Litsini. Munye uNkulunkulu nakuncwaza Timothi munye uNkulunkulu. Munye nemlamleli semkhathini abantu naNkulunkulu uJesu Kristu. So ke la nasifika kule langa la Good Friday ngila kwakumele ukuthi kufe thina. But Jesu wangena endzaweni yethu. Wathi asingafi. Yo, wangena Jesu wafa. Kungako akungeke kube lula kulokholwakho. Ukuthi lo suku lolalwende libe malula nje. Ngoba kufuna akhumbule ukuthi ngabe ngimi lo lofako. Okay. But uNkulunkulu wangenelela. Ngaphila mina. Waba khona lofako. Lihlatshiwe lelethu liphasika. Awuhlatshiwe lelethu. Ngiyacela babe nawe usho amagama longawaphosa ikakhulu ngaleli langa la Good Friday baba. Vele lilanga limcoka kakhulu. Ngoba lilanga lapho sibona khona lithando laNkulunkulu asithandza ngalo. Singakafanele wanikela ngendvodzana yakhe. Bible lithi leyodwa. So vele lapha suke silanga limcoka ngoba Jesu ngilakhathi ashiywa uNkulunkulu khona asho nekuthi sekuphelele lokusho sekude ngifuna sikukhiphe lokuthi singabhadala ngako Jesu ukhiphe yonke imbadalo. So vele langa leli le Friday nje langa limcoka lapho Jesu afa khona. Nakafa futhi iBhayibheli lithi kwaba mnyama emhlabeni kwadamadama umhlaba kwaqheke manje lokusho vele kufakazela ukuthi kwakuNkulunkulu ucubo lwakho labeli besiphambanweni. Hawu ngosamba ngisifundiswa wami utawukusho nekuthi wakhuluma lemagama la sikhombisa Jesu. But ke utayilobola umfundisi wami lapha nangumbukele ekhaya so unembuto lo munye ube nembuto iminyaka leminengi so lokuthi lo mphendulako kuthi leni kuthiwe ngiGood Friday kani lapha kwafa umuntu phela bafuna sithi ngiBad Friday. Siyabonga Mbuyisa. Empeleni lana is good for us. Okay, bad for who? Bad for somebody. But this is good for us. Okay. Lokuthi kuthiwe is good. Ngoba thina ngithi leli sidumisa ukuthi kugood. Ngoba thina salekelelwa. uNkulunkulu wathumela Jesu benzaweni yethu ukuthi atosihlawulela. Amacala ngoba kufa kaJesu hayi ngoba beka lelicala but ngithi lebe sinemacala kodwa Jesu wangena watosihlawulela lawethu amacala. Ngiko lesiphambaneni akhuluma lamagama lasikhombisa lobokhuluma ngayo. Washo ukuthi inkosi bathethelele abakwathi lebo kwentako Elohe lamasabakathani make na intotsana azabe ngiseveni kuphelele egcineni. Siyawukukhuluma nakonyelanga sesiwachaza nje kusivele asho ukuthini ukuze bantu bathi ukuthi sikhuluma ngani ngoba le ku Friday vele ngalo Friday nje kuqala wona sikhulumisa wona siyafika lePhasika. Ngiyabonga kakhulu mfundisi wami. Ngiyacela ngcabane ukuthi nawe babe uyilobole kunang Good Friday eninen bani baphasi betimfihlakalo nibafunzi belivi nile niyayati lenzaba lokuthi kungani kuthiwe lapha se Good Friday because ngicabanga nje mina kwathi bathi akubhale mina bengitawuthi it's a bad Friday ngoba kahle ngicabanga ukuthi kufuna ngabe siyakhala. No vele Good Friday ngempela ngoba dindzaba timnanzi lethi nguvakala tekubuyiswa kwethu ekulahlweni kwethu tekusinziswa kwethu tekukhishwa kwethu kugcilini tekuthi Jesu athatha indzawo yethu namhlanje sesingasonzela ngesibinzi phambi kwaNkulunkulu singakakhiphi lutho akusadingeki ingadi tetilwane titsite so vele tindzaba letimnanzi tekukhululeka kwethu asayina kumpraise kusesiconza lo mpriest uJesu ucubo lwakhe namuhla sinebudlelwane naNkulunkulu
kulona kasasibalele emaqala emaqala efathi Jesu wawathwala kwaba kanye kwenela namuhla vele siba so vele indaba dimnanzi is Good Friday vele nje lomseni lona wona umkhulu ngoba kwaba kubuyisela namhla sibambe siziyazuba zuba sigiye ngalokuthi umsweni wendeka ngalilanga lakufa kwaJesu siphambanweni. Babe kunananga umbukele ekhaya kunananga umzalwane libe ngayicondzisisi kahle lenzaba ya Good Friday uyakayithatha serious noma bakiwe kuthiwa kuhlangana la noma kuthiwa isonto laceni kwasekhaya but uyakuhlala yini ekhaya ngiyeva lapha umfundisi wami Ncamane uthi kufune lelanga lelilanga lekujabula secuma cume ingabe ungathini kule yambukeli baba? Siyabonga Mbuyisa nembukele ekhaya. Njengoba asho nje baba Maseko ukuthi bumqoka balelanga lelo vele ulala khona kuthini sasidwa nguJesu. Kuthiwa mhla afa Jesu kwadabuka sihenqo sentembele sikweletu awuphuma phasi waphuma uNkulunkulu wenda kubani ngiko lamhla uNkulunkulu nasikhuluma ngelithembele asikhulumi ngesakhiwo okay sikhuluma ngemuntu ngoba Jesu uhlala kumuntu. So ke lenzaba imqoka ukuthi nangabe wena thembele la uNkulunkulu ungasamdumisi uNkulunkulu then utawendekala. Bakufuna ukuthi sikhumbule phela umcoka vele ukuthi asingatendeli imisebenzi yethu ngalelanga. Wonke umuntu akade ehluphe ukuthi yathi kube lelanga leli ngaba ngeke ngiyavula ngangifika but nangu Jesu ukhona asibonge vele sodumisa kanye kanye akube mcoka kubo bonke abantu abakholwa ngekhaya lika. Lokusho ukuthi nje wonke umuntu babe akube khona la kaya khona awukhonda khona Nkosi yami ngalelanga leli kube khona liqiniso ukuthi nje la kangwane inkosi ethi sechithisa kanalo lonke leli vele noma ngaba ukuthiwa ukayilala bayikhona khashana mhlambe ngenceke bathi mali but tutale bakhona hambe ethendeni kuhlanganyene nabazalwane khondo. Ngaze ngakhumbula babe umfundisi Maseko ngaye 2000 abathi umhlaba uyabhubha wonke umuntu bayagijimela esontweni lokho ngisengiyayibuka lenzaba ya Good Friday ukuthi kahle kahle vele sonke kufune ngabe siye yakhona esontweni. Imbukele ekhaya uyativela kubantu labadzala bayayichaza indzaba kamnanzi kangaka ukuthi aseluseke phela akube khona la uyakhona uyogubha khona lo mkhosi lomkhulu kangaka wa Good Friday. Siyabuya ke mbukeli sachiya khona etitolo. Akubungele mbukeli singavula umsakazo wakho Eswatini TV sehlelo limbukeli Litsini Libandla sibuka indzaba yeLIPHASIKA mbukeli siyayibuka nje mbukeli sabuya kilo liphasika ukuthi ngabe vele uyilene esontweni uyilene kulomkhosi lomkhulu kangaka ngoma welihlatshiwe nelethu liphasika. Ngiyakholwa mbukeli ukuthi uyile nawe wayogubha lomkhosi wasidla futhi isidlo senkosi ngoba bafundisi bamlala bathi kufanele sisidle vele isidlo senkosi sethu uthe Jesu ufuna sisidle kuze simkhumbule. Akuhambe ngedwala ke mbukeli bafundisi bami bakhona lapha Ncamane besisakhuluma nje babe ngiyacela ukuthi nje babe siphinde siqhubeka nayo lenzaba ukuthi chazela ngombukele ekhaya ukuthi yini bumqoka balelanga la Good Friday empilweni yemzalwane noma yemKristu babe. Siyabonga kakhulu Mbuyisa asisho ukuthi nasikhuluma Good Friday sikhuluma ngayona ndlela lese Jesu uNkulunkulu ayivedile ukusidakala kwebantu nguvakala sekude le indlela sekufuna vele uchumane na Jesu afile esiphamani wafela thunota kwavusa ngelanga lesithathu so vele imigcoka ngoba ngiyona use Jesu ngathi Johane uyindlela neqinisa nekuphila lokusho vele ngiyona ndlela so nangabe uyibaleka indlela nasekude indlela ongaya ngayo uNkulunkulu so kufuneka ungene libe mgcoke kwelanga ngoba lona ngiyona ndlela lekumnikisa kuNkulunkulu ngiyona ndlela wakha ngayo ubudlane bakho na ngiyona ndlela lengakwenda wemukeleke kuNkulunkulu ayikho leyo so manje na uyekela lena kude la utaphinzweni khona indlela ngiyona nje leseyimiswe namhla ukuthi na ufuna kusitakala nje otayela uNkulunkulu nangu Jesu wakufela esiphambanweni. Ngiyabonga kakhulu mfundisi wami ngiyacela babe uyilobole lenzaba yakhuluma ngayo umfundisi Ncamane. Siyabonga Mbuyisa nembukele ekhaya. Lenzaba imicwa kakhulu lena bazalwane
ukuthi wonke umuntu amemukele Jesu. And Jesu nakafa esiphambanweni iBhayibheli lithi kukhona into etendeka lapha. Weqala kwakheke kemadvala. Waqima la. And ingadi ya Jesu nemandi laphuma nabamhlaba lapha. Athela lenye lisotsha lebelingaboni kahle. Lase liyabona. Hayi imigcoko vele Kwathiwa kuyobhalwa ke tukale sithombe saJesu ukuthi lona hayi wenkosi. So ke vele asikwende kube mgcoka kukholwa Jesu bazalwane. Jesu uyaphila ufanele ukukhondwa siphila ngaye konke lesikwendako sikwenda ngoba akhona asendela umusa kulesikhathi. Lokusho ukuthi babe kahle kahle nasibazalwane babukele ekhaya lelanga la Good Friday asingaletheleli. Asingalendi nje lifanele emalanga onke nje. Alifanani na Christmas ngoba Christmas bantu bathenga kudla bajabulela lokwa nalokwa kodwa lele asijabulele ukuthi sisinzile kufeni bese siyagijima ke singasabuka ngoba silingiswa umbhali lokusho ngeJeremiya ukuthi nilele seniphunyulile nkembeni hayi ningasabuye umuntu sinje abantu namhla babalekele kuJesu kunekuphila egameni lika Jesu ninele seniphunyulile enkembeni ningasabuka emuva. Mfundisi wami ngamane kulembukele ekhaya lothi kahle kahle kwendekani ngalelilanga la Good Friday ubuta kakhulu lemisebenzi lokhanza ukuthi lelilanga naseligubhako yini lesiyendako sifike sikhonde ngiyabekisa babe ukuthi sifike sihlabele nje bakhorasi yashuwela umfundisi siphume sihambe kwendiwa lokho yini ubuta kanjalo umbukele. Siyabonga kakhulu Mbuyisa asichaze lokuthi asilolanga lifana njengelanga lengelisonto lasihlangana khona sitokhona ngifa kahle baba lapha vele suke sibuyisa ingqondo tethu kanga ngoba kube kwendeka netingoma ngathi khuluma ngalomsebenzi lawo nako konke lokunye ngoba vele suke sikhumbula langa lekukhumbula ngelisonto suke sitokhona sijabulile sifakazi kwemna but ilanga leli suke sikhumbula kakhulu ke nalokukhumbula kusikhumbula ukukhala ukuthi Jesu wasifela suke sto celebrate yabona sijabulile ukuthi sakhulule etonweni tethu sathengwa sahlawulelwa namuhla sibanibana bangusancotshela namuhla sibancobi ngoba Jesu wafa wasincobela isiphambano so vele kusoyilanga njalo bese sekuba khona ukuthi ufuna singeneleke le sacrament lesidlo senkosi nakhona kufakazela ngoba na usithatha ukuthi ngiyahlanganyela nalomsebenzi Jesu lawena ngiyafa kanye naye ngiyavuswa kanye naye ndamphilela futhi so vele ukuthi ube ingcenye nawe uthi Jesu lo wakwenda wakwendela mina nami futhi angifuni ukuthi so ungendela umsebenzi omkhulu kangaka bese mina ngiphila nje anyhow kanti wena siwangithenga ngenalo lingaka wangithenga ngalo. Amen babe. Ngiyacela la babe uyilobolele nzaba uvete nje mfundisi wami lokuthi ngalelanga la Good Friday kusuke nendani ngoma mbukeli nawe uyakubona lapha ekhaya kuba bekufake timbulambula nisuke nendani babe ngalelanga leli. Siyabonga mbukele ekhaya mhlambe kulelanga leli nje wasashida umfundisi Maseko lokuthi ilanga leli ngafana nelisonto esivamhla kuhlanganyela ngalo ngitashe kakhulu ngalelanga ayibela siyatasha silungiseleka uhlangana ngoNkulunkulu lapha ku inkonzo ya Good Friday iyehluka vele kulama service lamanye ngoba yona angibekise siqala ngalamazwi la isikhombisa lasho ngeJesu lasiphambanweni bese ke baqhubeka abazali baqhaza ngalinye azafika ekugcineni emva kwaloko ke kuqhubeke ke ungena kusacrament ke siyaqhubeka nenkonzo ke nakunelithola ithuba la live la uNkulunkulu phindze kuqhazwe ngalo kakhulu vele basic kusuka kukhulunywa ngalomkhosi so nelivesi balivesi lalomkhosi vele sihlatshelwe uyadzingeka simemukele Jesu. Siyabonga ngamane mfundisi wami kunembukele ekhaya lothi lelanga la Monday uhayi kuthiwe Easter Monday. Ngicela vele ukuthi ngithi cha ngithi impendulo kuva kahle ngoba ngesingathi ngalo Sunday sosejesu uvusiwe kufene ngicabanga nje mine ukuthi ngoba kude vele livese singalifunza usifuna Monday
sibe neliholiday ngoba nje ngicabanga ukuthi kulo ukuthi suke kulo holiday nje ukuthi sibuya Angisebela babe ngeSunday sibita ukuthi iSunday Eve. yes Sesilapha ke se-Easter Monday le. yeah Uthi no ngesibhayibheli nje akude lapho sinakuzana khona iholiday nje lesifuna silicelebrate shothi kahle kahle tsine nje suke sinikwa nje uthi haya sike siphumule. ngilithatha kanjalo mina vela ndesikhona langa ngisita ngakumfundo Ngiyacela babe manje umside Nkosi yami. Siyabonga Mbuyisa. Okay, lelanga leli if nangabe yanaka kuthiwa Easter Monday. Sisuke sibuyapi? Ma Easters. Ngalokuthi Jesu uvuke ngalisonto. Ngiyasona. Kuphelela konke ngelisonto. But ngalokuthi ngeke lilanga lesonto litimele nje. Ngeke uzulifaka leholiday kilo. So sibasinika le holiday Nkosi thi yami. ngiyayibona. Kahle kahle njalo vele le holiday lesonto ngeke liba liphushelwa le umsunduko futhi ngeke libuyele emgcibelweni. So ngalo lendalo lisonto vele lilanga lelitimele lelingeke ulifake lunye eceleni soba futhi akuthi ngobe leli alitholeke le holiday ngemsombuluko ngokuthiwa iparty yalama Easters. Ukuthi nangabe besilethe inkozo ngale Monday then ngilasibuya khona si relax asikhona ku refresher ngoba sisuke sibuya vele emsebenzini loMadima. Ngikuthiwa iparty yalama Easters vele. Babe ngiyacela mfundisi wami mhlambe ke kafishane nje mfowethu uchazela umbukeli nje mangikhulumile kafishane ngeSunday Eve. Bumgcoko baleli langa lela Sunday. La sisagubha na lo mkhosi si Good Friday sesiyavuka Jesu ngaleli sonto. Litsini lisho kuthini kithi sibazalwane? Lo Sunday umgcoko kakhulu ngoba uvuka kwaJesu. Kusho lokunene ngokuqala kusho ukuthi pho nje nakabhala basekwenda ukuthi yena sokulibo lakuqala futhi uvuke ekuqala bonke labakholwa nguye sebatawuvuka. Okay. Naye ukuthi kuyamehlukanisa Jesu kubo bonke abantu labakhona labamgcoka noma ngisekukholweni wabafa basemathuneni kodwa yena wavuka abavuswanga. Hayi ngiyayithanda. Phinze lokho kusho ukuthi ngamagama nathi sesitawuphila impilo lensha uma Jesu wafa wangavuki kwakutawubade kakhulu themba. Kodwa lokuvuka kwakhe nathi siyavuseleleka uthi inkosi yethu yavuka. Simkhonda ngesibindi. Simkhonda ngesibindi wavuka. So vele ilanga limgcoka kakhulu lekuvuka kwakhe ngoba kwasho ukuthi umsebenzi uphelele kahle manje sowufile wasuyaphinda uyavuka nathi sitawufa sivuke ngoba thina sonke sikholwa nguye. Ngiyacela babe ukuthi manje uyilobole nawe ngilendzaba yelanga lekuvuswa kwaJesu ilisho kuthini kithi nje sibazalwane? Lisiniketa sibinzi. Ngokuqala ukuthi lona lesimkhondako konke okwehlulile. Simbonile bambulala wafa walinqoba lithuna. So nakavuka Jesu kufanele nala kithi avuswe. Ngiko nakabhala lo mbhali lothi nangabe navuswa kanye naye funane tinto taphezulu. Hayi lokusho silendzaba ayiqale ekuvukeni iqala lekufeni ekufeni ngeke bese uyavuka ungakafi. So nakavuka ke Jesu la kithi kusiniketa lesiqiniseko sokuthi Jesu njengoba avukile nathi sitawuba kanjalo sifanane naye sivuswe ekugcineni siyohlala kunye naye. Ngosami ngicamane shesha isikhathi babe ngiyacela mfundisi wami usho amagama akho ekugcina nje sisabuya khona kuyogubha LIPHASIKA kukhuthata nje bazalwane babandleni ukuthi nje lilanga leli lokulandzelako silithathe serious. Siyabonga kakhulu Mbuyisa vela sikhuthate bathandekayo langa elikhulu leli leNkulunkulu asendela lona ukuthi athumele Jesu emhlabeni. So vele kumgcoka lokuthi sendethi incumo nje ngakho Friday sisakhumbula and asichubena lethi incumo uma seliphinze liba khona inyalo tako sitimisele vele ngoba langa elikhulu kakhulu empilweni tethu ukuthi singalenda sikhumbula umsebenzi Jesu asendela wona wasendela kwabakanye kwenela. Yebo kakhulu ngiyacela babe kusho amagama akhe egcina babe nawe uPaul Charles Vivaneni babukele emakhaya. Amen. Siyabonga mfundisi. Kungaba kugcizelela ukuthi bazalwane asimkhumbule Jesu. Simkhumbule uNkulunkulu simtuse sisabuya khona vele sitimisele lokho ukuthi silungisela ukuthi simkhonda ukuthi aze abuye
singa relax singapheli amandla kodwa siqhubeke kumkhonda ngemandla azabuye Jesu ngoba uyabuya masinyane uyabuya masinyane akanakulimba ngikwazi lo mbhali labalithemba lenjalo hey bathi ihlambululo bathi angisuke wangathi nanyalo ke njengoba beselana bebheke wonke umuntu athi ihlambululo ngoba le nkonzo lesithi ayidliwa noma ngubani wonke umuntu uyageza impilo yakhe before ayokudla alungele ukuthi Jesu yabuya sithi nje kubazalwane usesisabuya khona asiqhubekeni simtuse uNkulunkulu singaphele amandla athi umbhalo maYebhere singasilahli lesibili sekumethemba uNkulunkulu ngoba sinemvuzo ngempela Jesu tazivuza la kabuya amen ngosiyami embukele ekhaya nami bese ngene kumoya uyadivela kubantu abadzala basichazela kamnanzi kuthi Jesu uyabuya akanakulibala incwadzini ya 1 Peter 1 verse 3 iBhayibheli ikhuluma amagama amakhulu uthi akabongwe uNkulunkulu longuyise wenkosi yethu Jesu Kristu lwasidala kabusha bazalwane asesihlale njalo simbonga uNkulunkulu sesingalibali kumkhonda uNkulunkulu singalahli lelithemba singasilahli futhi lesibinzi sekwethemba uNkulunkulu ngale kwaloko mbukeli ngiyabonga kakhulu kubantu labadzala kusihlonipha nje ukuthi bebangaba nathi lamuhla e-studio Stockholm indzaba tetenkolo teliphasika nawe mbukeli siyakubonga lapho ekhaya la usibukela khona siyabonga kakhulu qhubeka usibhalele mbukeli inombolo likhona ngibabona ukuthi ngale kwaloko mina ngithembisa Mbuyisa sibula kuhlenhle edlandzelako emsakadweni wakho Thombe Eswatini TV sibuko semaswati usale kahle.